Matua rautia te ora o te iwi. Ko Koukourarata tētahi o ka pā e whakapau kaha ana ki te hāpai ake i o rātou uri o Kāti Huikai. O tira ohona wero, whakapātaritari, taumaha katoa i roto i tēnei wā o te noho whakamoho ao nā te COVID-19. Kei mua i te aroaro o tūte huarewa tō mātou whare tipuna. Me te aroha hoki ki aia. I te mea tēnei ruahine i whakatūria hei wāhi whakaruru hau mō tōna iwi, mō tōna hapu, ko tōna kaupapa hei manaaki te takata. Nā te pēhitako o tēnei mate nui kei ruka i a mātou, i a tātou, i aukati hia tōna kuaha e te hapu o konei. Nō reira kei te aroha tonu ki tō tātou ruahine, kore taia e ona kuaha te whakatūwhera atu ki te iwi. I whai wāhi hoki māua ko tarika ki te kapo ake i kā huatau o etahi o kā kaimahi o te tari o te rūnaka o Koukourarata. I waika nui i tā rātou kaputi o te ata. Generally the feeling is good. There's still a lot of concern for the extended family elsewhere, including outside Canterbury. So it's really for them trying to contact those and make sure that they are okay. You really have to have communications working all the time. Doesn't matter where you are. It's the most important thing to communicate with people. He o ti anō, kei kona hoki a whakatara rāua ko mātātaki e tū tairo mai rā I mua I te hapu o Kāti Huikai. We shut the marae before the level 4 came and started communicating with everybody we could get hold of. Started writing to people like Tront and asking for assistance. But in the long term, we've really thought about the infrastructure because the marae shut down is a bit of a white elephant. You know, when you think about all of the investment, it's not very useful right now. So thinking about the future, we're thinking about the infrastructure of the whole of Koukourarata and the whole of the rohi. Wero atu, wero mai, kau tau te parekura mo te oraka tonutaka o te iwi. Putting out weeds, putting in new seedlings, so we've got silver beet there. E kari ka tai mai tēnei kārara, tēnei mate nui kei waika nui a tātou, I whakaro mai te iwi o konei, kia kore taia e mātou te whakamoi te whenua I tēnei tau, me huri kē ki te tipu I kā kai hei pai mo te wā makariri. He aha, e rā momo kai, he kāpiti, he silver beet, e rā tū momo kai he pai ana mo te tipu I te wā makariri. Kia kaua tātou o roto o tēnei pā, e mate kai ana. Nā kāre tātou e mōhio, e pēhea te roa o tēnei wā taumaha. Nō reira ko te whakaro nui, kia manaaki tonu I te iwi. A kā mutu, he kura wānaka hoki e hunana I enei taumaha taka o te wā. Kore tae mātou te ki nai nei kei te marae o mātou mahi katoa. Nā te mea, I aukati te marae, I aukati anō hoki e tahi o a mātou mahi. Nō reira me kimi. Me kimi whakaro, me wānaka, me kōrero nei mātou kia tātou. Me pēhea tātou e whakapai ai te huarahi kei mui a tātou. Nā te mea he huarahi hou tēnei. Ka tira, pēnei me tēnei rūnaka o Koukourarata, e whakātu mai ana I te ara whakamua, e whakatauira mai ana I kā mahi kā taia. He wāhi ki kā papatipu rūnaka, I roto I tēnei raruraru whānui o te COVID-19, hei hāpai ake, hei whakahaumaru ake I o tātou whānau. Henare te aika puanaki, Tahu News.